Okay, alright, sesiphinde sashaya futhi leso sikhathi esimnandi kakhulu. Isikhathi ke la sisuke khona sithi ke ubuhle bamaNazaretha emsakazweni i-Vibe 94.7 FM. Singena ke kamnandi ngekhethelo lamaNazaretha bathi ke umzuzu nomzuzu Shembe wenza izimangaliso. Impela ke kunjalo singofakazi siyakwazi lokho. Umzuzu impela nomzuzu Shembe ke kunento nje yahlele ke eyenza isikhathi ke nesikhathi. Ngaso zonke ke izinsuku zokuphila ke kwethu sila emhlabeni. Singena kamnandi ke ngalo ke ikhethelo bathi ke umzuzu nomzuzu right kuona ke umsakazo i-Vibe 94.7 FM u8 imzuzu ngemva kwehora lesihlanu asibingelele sikwamukele lapho ngasekhaya sithembe ukuthi ke ulale kahle kakhulu sabathu lungenise kahle njengoba namhlanje kusuku ke lwesabatha usuku lwesikhombisa lokudumisa uNkulunkulu sitheke namhlanje lento asithathe nje kalula nakamnandi futhi siyenze ke la emsakazweni wakho i-Vibe 94.7 FM singajuli kakhulu njengemihla njengoba sihlale ke senza kodwa ke sithi nje namhlanje sikulandele ke intshumayelo le ntshumayelo ke ithanda ukuba sanqoqo ngoba ke uxoxelana umkhokheli lo uManzuza uxoxa nje kahle ngobabamkhulu uBombela Sitimela Samampondo kuyena ke umsunguli weleli bandla lamaNazaretha abusungula futhi naye engazenzeli kodwa ke lisungula ngokuthunywa ke uNkulunkulu kodwa ke nayo indaba futhi efike idide ngoShembe uShembe wayethunywa uNkulunkulu ukuthi asungule ibandla lamaNazaretha kodwa yena uShembe futhi mekhuluma uthi ke uShembe uthunywa uNkulunkulu kodwa yena uShembe futhi uNkulunkulu naye ngesingayi nayo ke indaba efike ithi ke ukudida kodwa ke singeni ke kuyona kakhulu silane ekuthenini ke thina sizokunika ke leyo ntshumayelo la ayekhuluma khona ke ngobabamkhulu kuyamangaza ukuthi kusanabantu ngalesikhathi ke kuleminyaka sekuyona abazi ubabamkhulu uBombela lokho wafika la ngo1910 kodwa ke wayesehamba emhlabeni washintsha ibhanchi kuze kuhlale inkosi ilanga ngo1935 wabuye futhi washintsha ibhanchi kwahlala inyanga yezulu kwaba uThingo kwase kuba ke unyazi lezulu